Ikaze kuri Murindi Official TV. Aya ni amakuru yo ku itariki 5 z'ukwa munani. Turabagezaho amakuru ajyanye n'iby'insengero. Gufunga insengero. Umuyobozi wa mbere muri ADEPR yafunzwe. Uyu muyobozi rwose yafunzwe ku itariki 4 z'ukwa munani 2024. Mu gihe hamaze iminsi havugwa inkubiri yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa nk'uko bitangaza n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, bamwe banyuranya n'amabwiriza yashyizweho batangiye gutabwa muri yombi. Nsengiyumva François, umuyobozi w'itorero rya ADEPR Ngarama mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kabarore, akagari ka Nyabikiri mu mudugudu wa Ngarama, yatawe muri yombi ku itariki 4 Kanama 2024 azira kunyuranya n'amabwiriza ya leta. Nsengiyumva François yafashwe arimo gusenga hamwe n'abakristu kandi urusengero rwarafunzwe kubera ko rutujuje ibisabwa. Aya makuru akaba yemejwe na Rugaravu Jean Claude, gitifu w'umurenge wa Kabarore, aho yahamirije ikinyamakuru Bwiza ko uyu Nsengiyumva François yatawe muri yombi ku cyaha cyo kunyuranya n'amabwiriza ya leta. Avuga ko kuri ubu uyu afungiwe kuri sitasiyo ya Kabarore, aho yashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Rugaravu ari gitifu w'uwo murenge yakomeje agira inama abaturage yo gukomeza kubahiriza gahunda za leta cyangwa amabwiriza ya leta, abibutsa ko uzanyuranya nayo azanwa n'amategeko. Hano nabwo muri Kigali hari nabo abatawe muri yombi nabo bazira yuko umupasiteri kuwa gatandatu yari ari mu rusengero aho yakoranyije amakorari agakoranya n'abageni akabasezeranya. Uwo nawe yarafunzwe kandi ni hano muri Gasabo. Mukomeze mwubahirize amategeko ya leta y'u Rwanda kuko ni ingenzi. Kandi hari n'amakuru, uyu munsi habaye umwiherero w'abayobozi b'amatorero n'abayobozi b'igihugu wayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho yakomeje ashishikariza abayobozi b'amatorero cyangwa abayobozi bayobora nabo kwita ku nsengero, abagira inama y'uburyo insengero zigomba kuba zakubakwa cyangwa insengero zo kuba zakomeza zikabaho neza. Yakomeje avuga yuko izi nsengero ubwinshi bwazwo n'uburyo zafunzwemo, ese yakomeje yibaza izi ni inganda zafunzwe zitanga amazi, ese yibaza byinshi, ariko ibi nabyo muraza kubikurikirana mu kiganiro kiraza gukurikiraho. Ciao.